कौन सी भाषा बोलते हैं? Konkani. Konkani? Yeah. Not. What's this language? It's mostly spoken in parts of Goa. Goa. Yeah. Konkani. Konkani. Yes. How do you say hello in your language? How do you say? Marlo. Marlo. Marlo? Huiz konkani bahasa mulita Marlo. Tum mugo mar porpa jayo mar. Huh? Konkani bas amgela goenkaranchi mainch bas. तुम कोण सांगता it is spoken in some parts of Goa म्हणून it is spoken in some parts of Maharashtra and Karnataka एश कोण म्हणलें जाल्यार वालोर आसता आसलेलो हांव अंडरस्टँड जाता थोड्या कडेन थोडी लोक कोंकणी उलयनाय समजनाय शिकताय म्हूण आजुनी पूण आमगे गोंयकारांची मायची भास कोंकणी. Is it similar to any other language? Hindi. Indian. Urdu. It's probably yeah. Hindi, Urdu आणि कोंकणी they all sound the same. सिर्फ माय चिक खंयच्यान मार खाता तुका यो केन्ना घरा कडेन च्या दिवन कोंकणी शिकयता हांव. How do you say thank you in your language? Shukriya. Shukriya. So it's similar. गो कोंकणी शुक्रिया म्हणाय देव बरें करूं म्हणटाय काय बरें आमी कोंकणी देव बरें करूं देवागे नांव काटाय आमी तुका देवान बरें करूं म्हणटाय शुक्रिया या उर्दू ऑल्सो हस असं